So lentokazi yase Richards Bay yaxhumana kanjalo ke nalomfo waseGoli baxhumana baxoxa ku WhatsApp sebefonelana bafonelana eseseGoli lomfona lentokazi isila eRichards Bay. So base behlela ukuthi bona ke baqhubeka bathandana ngoba laba abanye kusho ukuthi kwaba ngama one night stand nje ngoba kwakudaki ukuphuziwe. Ngiyangizwe ke nabantu abaningi la bethi hey ingozi lento yamantombazana meyihamba wodwa. Bathi ayingozi ayikho right, nami ngiyavuma ingozi kakhulu ngezinye izinto indaba sesike sayithola esikhuluma ngazo la. Lokho asikusho emoyeni, sikusho nje ngenxa yezinto noma ngenxa yendaba esesiyitholile. Ithi ke lentombazane iyathandana kanjalo ke nalomfo seGoli. Inaliso kusho ukuthi kwakuthandana kokujola. Base behlela lentombazane nalomfo oseGoli waseNewcastle ukuthi ayinyuke lentombazane ezeGoli. Nangampela ngomhla ka29 kwakulwesihlanu, mhla ka29 September last year. Ithi yenyuka ke yayeGoli, yayingasebenzi. Isoka layo yalicross, kusho ukuthi isoka layo yalicross nje yathi yasho something yathi angazi yathi yaphi. Ithi ke yenyuka yayeGoli, yona yengazange iyeke eGoli. Mayifika mayisendleleni ixoxa nesoka leli liseGoli, ilitshela ukuthi hayi ngisendleleni manje, libuze isokuthi ukuphi nani ukuphi manje. Ibuze lentombazane ukuthi sikuphi manje masila, ibuza kulaba seTexini, besha baseTexini ukuthi hayi sisendaweni ukuthi manje. Bese naye iphendula isoka ukuthi hayi sisendaweni ukuthi. Ithi lentokazi yathi mayifika wasithi lo bhuti ngicela ukuthi usale erank eMTN. Ngicela utshela udriver ukuthi uzosala erank eMTN. iMTN iseGoli lapha phakathi enkabeni edolobha. Uthi lo sisi nangempela afike ehle eMTN around 5 kwase ngabo 5 ntambama. Mayisuka la eRichards Bay. Uthi mayehla ngo5 ebese litshela leli soka elifonela ukuthi hayi sengehlile erankini. Bese leli soka hayi ngiyeza manje ungakuphi nerank, achazeke lo sisi. Lithi leli soka hayi ngiyeza manje. Ayi 1 2 3 alinde nje isikhashana bese liyaqhamuka leli soka, liqhamuka lihamba ngemoto. Lihamba ngale moto elalihamba ngayo ngesikhathi bese eThekwini kuseyiyona leyo moto. Uthi ke lo sisi kanjilo leli soka lihle phambili, lihamba nomunye usisi ohle ngemuva. Afike yena lithi lensizwa akangene yakwamvelasi lensizwa la. Ithi akangene ngaphambili, angene ke lo sisi abingelele. Ayi bese sihamba, bese behamba bese ithi lensizwa kulo sisi usisi wami lo ongemuva. Bese bebingelelana ke yabo, bese beyahamba. Behambe ke beya la kuhlala khona leli soka, lihlala eSoweto. Uthi lo sisi masifika endlini masifika endlini bese kuba yilo sisi lo esihamba naye lo sisi lo akathi ubhuleli isoka lithi into usisi walo. Ithi lentokazi yonke into sayilungiselwa yilo sisi, nokudla nani lokho esilungisela wazi ukuthi late lamthathi isoka lamhambisa lo sisi, lathi kusahambisa usisi wami uyala iduze nje lakalala khona. Lamhambisa uthi kwaphela noma 3 hours leli soka lakhe lihambise lo sisi, kwaphela 3 hours. Kusho ukuthi ke nganaki phela yena ngoba ayikho into ayesola. Uthi lo sisi ahlala bese libuya ke isoka late, belaleke bevuka ekseni. Babevuka ekseni ibuye futhi lentombazane le akayibiza ngosisi lo bhuti, le akayibiza ngosisi, ayibiza ngosisi wakhe. Kube yiye benzela ukudla iclean nje nala endlini uyabona ibe phansi phezulu, ibe khona nje imini yonke, izihambe ntambama futhi ayihambise ntambama lo. Uthi ke lo sisi hayi angabinankinga yabo nje angabinankinga. Bese kuthi Monday esehamba lo sisi
imthathe le insizwa le iyombeka erank. Kodwa ithi lensizwa, ithi lentokazi yambuza ngesonto ebusuku, ibuza lo bhuti ithi, manje usisi wakho uhlala naye la endlini, uhlala naye kanjani lo sisi wakho, ngoba ngimbona ufike ekseni la uzomhambisa entambama late, nihlala kanjani no sisi wakho, yabona ibuza into enjalo. Ithi lo mfo wathi hayi usuke nje ezodla yabo, wakhuluma into engezwakala kahle. Lo mfo wathi hayi usuke ezodla usisi wami uhlala le ezansi, so usuke ezodla makungama weekend vele na usuke engasebenzi liye lisoka. Ithi le ntombazane la ku WhatsApp waleli soka selilele ebusuku kuzosihamba la ku WhatsApp ibona i-profile picture. Angithi yabo umuntu uma ukhuluma naye inamba noma uyayingasaviwe, kodwa wayibona i-profile picture yalo sisi lo olokhebizwa ngosisi. Kushuthi kuma chats lentokazi yase Richards Bay ithi yabona i-profile picture, sibone isithombe salo sisi kusendwe inhliziyo ezibomvu, okukhombisa ukuthi kusendwe nje inhliziyo ezibomvu. Ithi wathula wangasho lutho lo sisi. Ngesonto ekseni yamhambisa le ndoda yakhe. Uthi mase esesendleleni ebese xoxa ngo WhatsApp, esesendleleni esesuka eGoli eRichards Bay eseseTexini, bese xoxa ngo WhatsApp nale ndoda yakhe, ayibuza ukuthi manje usisi wakho njoba ngibonile ku WhatsApp ukuthi nibuye nithumelelana inhliziyo ezibomvu, kanjani nosisi wakho kanti. Ithi ke lento kushuthi le ndoda yayitshela ukuthi lo sisi uyifundile yonke iconversation. Ivele ithi le ndoda kahlahla akusiwo usisi wami lo intombi yami, so ukuthi nje understandile ukuthi wena usuka kude bekufanele ngikubone, yabona. Uthi lo sisi wavela wabona ukuthi kushuthi impilo yakhe ibesengcupheni la, ngoba umuntu obepheka ilo sisi ubengenza noma yini ekudleni. So ke ithi yagcina isihlukene kanjalo ke nalo bhuti, ayiphindanga yaqhumana naye, bagcina sebehlukene. Kodwa what is dangerous here, okuyingozi kakhulu, ngiyazi abanye mhlambe bayayazi lento ukuthi kunabantu besifazane ikakhulukazi nje esilungwini, kunabantu besifazane abakwazi ukuthi amadoda abo mayithi yazi khona umuntu engifuna ukumletha la understand umuntu wesifazane, especially makukhona athenjiswe khona. Ngeke ngisho ukuthi yini, especially nje makukhona athenjiswe khona, bayakwazi ukwenza lokho. Lukhona olunye udaba nje engathi ngikhuluma ngodaba olucishe lifane nalolu. Wafakaza omunye usisi wathi ayikenzeka ukuthi indoda yakho, especially manisuke nitshola nayo, mayikuthembisa nje ukuthi ngizokunikeza into ethile, ngicela ukuthi u-act njengosisi wami la, bayakwenza lokho. So ke bengifuna ukudlulisa nje lolu daba lwalentokazi, kodwa ungahamba ulifunde lapha ya in detail epage lethu MC Menzisto SA lapha ku Facebook uzokwazi ukuthola. Angithi ke uma nje ngempela umuntu wesilisa okwazi ukutshela umuntu wesifazane ukuthi hayi othandana naye, ukuthi hayi kunentombi ezongivakashela la, so ngicela wena ukuthi ube usisi wami, bese evuma naye lo sisi lo othandana naye. Angazi noma usukuyini insizwa noma usukuyini, kodwa that thing is very dangerous. It's very dangerous. Mhlawumbe ungakwenza umgoqe ngemali wesifazane, vele bayefuna imali, umgoqe ngemali ukuthi akavume ukuthi njengoba kuzintombi yakhe akavume ukuthi ebe usisi wakho yena phambi kwale ntombi, futhi nijike nizolala
nimhambise yena azolala kodwa futhi kube uyena ozopheka. What if efaka upoison lo sisi ngenxa yenhliziyo ebuhlungu? Ngoba ungakusho lokho njengendoda uthi sibani bani ngicela ukuthi ngoba ngizovakashela umuntu wakude ngicela ukuthi wena ube usisi wami, ngizokunika ukuthi evume lwesifazane ngenxa ukuthi ufuna le yanto kodwa ngenhliziyo akathandi. What if vele bese ujike uyamphekisa futhi uthi akaphekele lo yamuntu? What if lo muntu efaka umuthi evele efakele le ntombazane yabantu umuthi? It's very risky. Thank you.